kelak. Sa ejel mari. Asa kenaon pegang. Nah, setetanya kaya. Dengan pendidikan mah usaha lain ulang-ulang di kebun gitu pas ngegel we. Aing ini piduiteun mah. Ari sia di bejaan tengah warung. Aing naon sia ieu? Kos-kos mana ribut tengah sawah. Iya, usaha di kebun. Gas, enak mah orang selain ngopi. Tah, benar. Tah, sia tangguan di dia, aing beli kopi nah heula. Oh, atuh. Oke. Kopi di mana eta tengah sawah gitu? Letak ku anjeun kopi. Edan, belut juga dan diberi letak. Tuh, sia tatanya wae hujan weh. Ayo orang pindah. Atuh dah. Aya kopi na urok ona ya. Ya aing aya ya. Oh, aya. Najib. Dengan ngerokok wae. Duh. Gitu itu paling. Kayaknya tuh kayak mau di deui mana ya bos. Cuma mantap. Mantap. Weh, dak, aing mau awewe. Iya, kalau mau awe udah. Beli sih coba. Ngeunah ya hujan-hujan keur ngopi. Masya. Coba temen tarokona. Anjing eta budak teh nama mah awewe tapi rokok mah mentak ka aing. Aduh, aing mah kopi kan diminum aja mesti balikkan setan. Tumben sama awewe. Wak, aing mah rek awewe sagit aing dibawa emang aing ganteng berenang, Wak. Sia. Emang sia jomblo sabun. Orang ada saung aing pakai gigituan. Bogana. Sia, naonan ya?